Me Kimi Mahi, koe rā tā te kāwanatanga ki te hunga whiwhi takuhe. Engari kei te pātai ngā rōpū a Pitihana, kei hea ke te mahi. Kātahi anō te tau patu e pāna ki ngā whakarereke-tanga pūnaha takuhe ka tīmata ki rō whare pāremata. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamahuki. Ko te pirimia e kauhau ana i te rongo pai. The pathway out of poverty is through work. E ki e ai ki ngā rōpū a Pitihana. Mai taima kia kōrero i ngā kōrero mena karekau he mahi. Kei hea tēnei tangata e noho ana. Ki roto i te hea ao. Nā te mea e ono ōrau te nuinga o te iwi whānui kai te noho kore mahi. Engari ka tāmirua tēnā tatau mo te iwi Māori. Tā te rōpū kākāriki, kaore te ringa matau i te kōrero ki te ringa Māui. We have a government that is actively destabilising the labour market, so casualised work, the 90-day legislation, all making it very difficult for workers. Kei ngā mano ngā tūranga mahi kua poroa kētia e te kāwanatanga mai te wāhanga tūmata whānui, kai te noho maunu tonu ngā nama kore mahi mai te wāhanga tūmata iti, engari e hara hoki i te mea ka pai ake tērā ki roto i te wāpoto. Does he stand by his statement in relation to the government's welfare reforms announced yesterday that, quote, there are plenty of jobs out there for people if they look really hard? Ka mutu ko ngā māma me ngā pēpi ka pāngia. The government is saying if you're on the benefit and you have a baby, you are to be punished for having a baby. I raro hoki i te ture hou, ka piki ake te penihana a te rangatahi mā te toru te kautāra, ina ka whai wāhi ia ki te hoki ki te kura. Kei whenga pūtea hei tautoko i ngā māma, ngā mātua, ki te utu i ngā wāhi ki ngā kōhanga reo, ki ngā wāhi kōhungahunga. Karekau he pūtea hei awhi i a rātou. Tā mana kei ngā tāke ke te whakautu. Me mutu te tāke i te pani me te rawakore. Kei te kaha rereke ngā whakahe mo tēnei te wahanga tuatahi o te kaupapa ki roto i te whare. I nā tonu ka tutuki hei te paunga o tēnei tau. Jasmine Pearson, Te Karere.